La nuit est si longue devant son arténie. Une femme voit son présent qui naît dans la nuit. Poznata riječka frizerka Patricija Grpčić i dizajnerica interijera Sanja Bilić ovih su dana odlučile zablistati uz pomoć popularnog tretmana Velvet Skin u ordinaciji Vividenti Kalmar. Radila sam im Velvet Skin, taj čudotvorni naš uređaj kojeg svi obožavamo, znači radiofrekvencija monopolarna i bipolarna. Prva sonda je za mišićni tonus, a druga sonda je za sitne bore na površini kože i biorevitalizaciju jednim prekrasnim kemijskim peelingom koji nije fotosenzitivan i može se raditi i preko ljeta. To može biti instant tretman, baš kad se kombinira biorevitalizacija, kemijski taj peeling i Velvet Skin, prije recimo nekakvog događaja, vrlo nekog bitnog make-upa i za sve ove blagdane i novogodišnje praznike, a može biti i tretman koji se ponavlja 4 do 5 puta i onda imamo trajnije rezultate. Rezultati su sjajna koža, zategnuta koža, tempo ostane blistav, zatim ispeglaju se sitne borice oko očiju i oko usana a rezultati nakon više tretmana postaju trajni. Sanja se s Velvet Skinom upoznala zahvaljujući svojoj djeci i njihovom pametnom odabiru poklona. Moja djeca su imala sjajnu ideju. Mama ima puno godina, pa su za promjenu poklonili sjajan tretman. I probala jedan, oduševila se, nastavila i preporučila mojoj prijateljici i sad priča ide dalje. Da, baš sam oduševila. Vidi se odmah, instant je učinak. Nakon prvog je ono wow. Meni je bilo važno da je ovaj jawline, da se to malo, ono što se spustilo, da to malo živne. Sad prije blagdana, super učinak. Evo, ja sam već 4. super, baš je super. Ja uvijek poslušam savjet prave prijateljice i normalno da sam oduševljena s tretmanom. Mi smo već u tim godinama zrelim kad moramo početi ulagati u sebe. Mislim da je tretman super, vrlo je ugodan. Što je rekla Sanja, stvarno se ne treba odvojiti puno vremena i dobro uloženo vrijeme i novac. Drugo jutro već se vidi da je koža zategnutija, više podignuta, a to je zapravo samo jedan osjećaj zaista svježine i nećemo, ovo nije invazivna korekcija, ovo je vrlo nježna i zapravo stvarno daje osjećaj jedne svježine. Dame su za ovu prigodu odjenule kapute iz nove kolekcije Sali Ateljea. Za make-up bila je zadužena Iva Berišić, dok se za frizure pobrinula, a tko drugi nego sama Patricija. Iva to radi brzo i sjajno, stvarno. Decentna šminka, ali profesionalna, vidi se, sjajno. Kaput je od moje prijateljice Džane Ravlić iz Ateljea Sali. Da, wow, ja volim krzno, boja je tu, super. Make-up Iva ko Iva, neponovljiva, brza, jednostavna, prirodna, nenametljiva, da je stvarno Ivi uvijek u ruke. Kaput je iz Ateljea Sali od naše Džane i njene modele stvarno mogu nositi i mlade i zrelije žene, zrelije dobi, uvijek je onako malo ima nešto. A upravo ono nešto imaju i Sanja i Patricija, koje su uz Velvet Skin samo dodatno naglasile svoju prirodnu ljepotu.